Alright, Silence Africa Mzansi igama ngosizwe Ngwashozi sizwe inkalakatha sizwe the inhlasuthi boyizinkumbi zabantu beyihlangene ke endaweni yaseWard 1 endaweni kaXimba lapho ke amalungu eANC abehlangene khona ke ngenhloso bakezatshelwa kabanzi ngokulindeleke kuwona ukuba ke akwenze njengoba kubhekwe kukhetho lika 2024 nokuba ke yazotshelwa kabanzi ukuthi ke aphumeke ngobuningi bawo kuyobungaza noma kuyothamela ke lapha ke inkulumo yobethula ke umongameli weqembu eMabhide ngomhla ka24 okuyobe lapho kuyinkulumo yokuthembisa ke abantu ukuthi ke ikuphi ukhongolo sozokwenza ukwenzela ke abantu ke njengoba kubhekwe ukhethweni kanti ke bekhona ke unobhala weANC kuzwe lonke umnumzana ke fikile Mbalula ohlabe wahlikisa ke kwenziwa ke umnumzana Jacob Zuma ekutheni ke uwakha okunye ngaphakathi kweANC uthi neze ngeke wakwazi ukuthi ke lapha ke ukwazi uxamalaza ube kuMkhonto weSizwe kubeni ke usayilunga leANC kanti ke uphinde futhi wathi abantu ade bethamele ke lomkhono inkonzo ke lapha ke eKwaXinba amalunga nje amavolontiya kaANC ngaphakathi kuMkhandlu weTheko uthi khulu abakwenza eMabhide kanti ke uthi ingawenziwe iphutha loba kufaniswa MK kanye ke neANC noMkhonto weSizwe esidibene ngayo apha dibene amavolontiya nje weANC apha eThekwini ilonto singayo ke akhona isikhalabisayo isikhalisayo ngento yanopati le uthetha ngayo ngoba amalungu eANC namavolontiya amile ngxe bakhusela idemocracy bakhusela umbutho wabo iAfrican National Congress. So lonto ke leyo isenza ukuthi sikhuthale sibone umbutho ophilayo hayi lento kuthethwa ngayo ukuthi hayi iANC ayifunwa ayikho naba abantu beANC abayikhuselayo abahamba phambili bedibana nomphakathi bethetha ngeorganization yabo.